Hey, kubi kumaqembu ezepolitiki. Ufile uANC. Limele kakhulu iEFF idrophile. Kodwa ayukho nalomkhukhu lo, uhamba namanzi. Uyabona laba abakhuluma amaqiniso la ku TikTok bethathwe izife engathi bayahlanya ngoba bekhuluma izinto abantu abangafuni ukuzizwa. Nakho nje lapha adliwa amalunga lawa kade weParliament kade evula icase lapha against uxoshwa kwawo. Kwathiwa waapprove ukuthi angama members eMK. Kwathiwa yini into ayenza athi angamembers eMK abayiphethe esandleni eparty kawo. No membership, no constitution, no code of conduct abasayina ngaphansi kwawo ukuthi bangama members eMK. I-membership na iqala yenziwa manje sike sabona ubaba nondodakazi lapha beyiveza. Ayikho into. Lama 10 rand ayephuma qala lawa okuthiwa ngazi abantu sebe no 1 billion asazi kwashona ayikho lento le. Undodakazi lapha bathi naye ungomunye abantu ophethe ugovuza iboard. Samthathe ngathi uyahlanya ulokhuzana uKhumalo. Umuntu oqala owaxabana nondodakazi thiwa babesemlazi babebanga indaba yokuthi ethi undodakazi upresident ngoba undodakazi uneside lakho osibanibani nje laba abanye abadlayo kuyilokhuzana abadlayo lapha kwiMK ngoba abanye ababenefit kakhulu abangangindodakazi baphethe ipolitiki endala uphethe nabantu bakhe nondodakazi unabantu bakhe abashenxela ngapha esidini basho intombazane lapha nangikhuluma nayo intombazane mfana santombazane yathi lo ududuzile naye unento yakhe akayihlanganisayo ngapha abantu ba ngoba bayamtshela ukuthi into yakubo le mayehamba baba sala nalento le nangibonga Nkosi Khanyile bonkosi Khanyile waphambana nondodakazi wamtshela wambuza ukuthi wathi thulu uzobona kanjani wasala wastranded waphuca ivoto kaba nje anazi nini izinto ezaba khona emhlangano kade attendiwe bekukuphi lapha Mhlathuze noma kuphi hanizazi into ezenzakala lapha ukuthi ishube kanjani and enye into uANC udisband leadership yawo kwaZulu Natal abasophinde babuye bathola support labayitholile ngoba babonile abanye ukuthi akusebenze kunabantu bakwaANC abanye bangama officials abahlonishwa kade baziwe ukuthi they were supporting MK underground njengamanje sebephinde bahlala phansi bazinza kwaANC bebengafunanga ukuyiveza badisbanda nje la ngoba kuyabonakala ayikho imembership ethathwayo ngale kwalantozana ngale kumkhulu bebe nemembership yakagoga abantu kwabenza lokho ngapha iningi labantu abalapha basene active membership yangale kwagogo yabo nje inkinga lento le abantu babecabanga ukuthi khona mhlawumbe into especial eyofika entsha namehla kankumbombo siyoke sibone sizwe ukuthi kwenzakalana ngcono vele ngoba neslogan sithi nasibizwa siyayiyela noma ufaka imali yakho musulokhu ukhala ngoba ubizwanga wayeyela wena ayikho umuntu wakuphoqa ukwenza usothandweni sesibuka nje abantu besifundekela ukuthi wawuyiyele wena ilist kuyashiya ukuthi ilist yashintshwa angazi 2 hours or an hour before abantu bayephala nezingane zayo lokhu uyiduduzwa uthe umunye uyakhuluma komunye live kwathi wahlala phansi wena awazi nokwazi kanqama thina sineyiponti lapha kanqamalanga uyipreza nayo lento la ku TikTok abaye baxayekile bezivukelene ngaphakathi eqenjini abantu nje ngibuka abantu benethemba lento ubona ukuthi into ayikho yabo nje political la eNingizimu Afrika kubi emaqenjini kubi emaqenjini athenjiwe mhlawumbe ukuthi abantu abamnyama angifuni nje ukukhuluma ngendaba abahleli bemcimbeke indaba yenkatha ke we inkathi lungile inkathi kwakumele yenzelwe umnyango nje umnyango ophathelene namakhosi nendlunkulu kuphela igudi ke lapho ngoba mangabe kunenkinga makuthiwa nje umuzi uphephuke la noma ulinyazwe ilento zane ezikhukhula imali azikho komasipala yonke owenzayo kodwa makuthiwa kunezinto ezithile kufuna awadwana ngelentozana ngezimvu nangenkomo nani kuthengwe izayinkomo okudliwa inyama makwenziwa ama campaign number 1 ke lapho fana kuphana imbewu ijumpana ama 500 grams obhontshisi nokwakha ama toilet nokuhlela imicimbi number 1 ke lapho anything progressive no ephathele nomuntu omusha no kodwa ke futhi enye into laba uANC awuye kuyicomparation neMK yonke into yenza icomparation neMK iMK a new organization akazi lithola ithuba lokuthi mhlawumbe iphathe noma ibukeka nje ifeyila ingakaqali vele kodwa akazi lithola ithuba lokuthi iphathe kodwa kuthiwa ke mfana you dare with undodakazi mfana uzoyidela inkani
uzokubonisa ukutshengisa ama flames lapha ukuthi ubani yena baningi bahlulekile bethi bayazama.